Ćao svima, ja sam Luka. Dobrodošli u novi video na YouTube kanalu Luka Pro Noob. U današnjem videu snimamo 10 plus easter eggova u 5 noći kod Freddyja filmu. Znači spoileri za 5 noći kod Freddyja film. Spoileri, ako niste pogledali, pogledajte prvo film pa onda pogledajte video. Hajde da počnemo. Imamo onu scenu kada je William Afton ili ti ga tada u odelu Spring Bonnie onako kao da je očistio svoj nož sa prstima. Pa to je easter egg na originalni Scream, zato što glumac koji glumi Williama Aftona je također glumio i Ghostface-a u originalnom Screamu i njegov karakter je poznat po tome što je to stalno radio, čistio nož. To je veoma interesantno i sviđa mi se što su to ubacili. U sceni kada oni đubredona provale u pizzeriju možemo vidjeti i ovog malog dečka. Što je ovdje easter egg? To je njegova majica. Na njegovoj majici možemo vidjeti igricu Midnight Motorist iz 5 noći kod Freddyja 6, Pizzerija Simulator. U onoj sceni kada se počnu šašave stvari da se dešavaju u Mikeovoj kancelariji, možemo vidjeti na ogledalu da piše It's me. Ovo je veoma interesantan easter egg. U sceni kada se pojavi Matt ili ti Matthew Patrickson, očigledno možemo vidjeti da na ovom njegovom name tagu piše Ness. Sada kakva je to referenca? Pa to je referenca na video, na Game Theory video, da je Ness zapravo Sans. Također u sceni pre toga možemo vidjeti da se restoran u kojem Matt radi zove Sparky's. Sada, na što je to referenca? Pa to je referenca na Sparky Kera koji je bio mit napravljen u FNAF jedinici. Sljedeći easter egg. Kada Mike posjeti Abin vrtić ili školu, šta god da je, možemo vidjeti tablu sa rečima. Sada, ova tabla ima mnogo interesantne reči kao što su muzičar, papet, medved, pile, lisica, menadžer, zec. Sljedeći easter egg. U sceni kada vidimo Williama Aftona možemo primetiti neku čudnu kutiju na njegovoj policiji. I ta kutija mnogo liči na kutiju iz 5 noći kod Freddyja 4. Dok je Mike radio u tržnom centru, kada je otišao da jede sladoled, vidimo da je logo sladoled prodavnice duga. Šta je specijalno s ovom dugom? Pa, to je Čikina magična duga iz FNAF Worlda, ukoliko se ja ne varam. Ovaj easter egg se nalazi u sceni kada William Afton da jede cibalone. U mašini za mašina kanđa, ono gdje vadite igračke, možemo vidjeti ljubičastog čovječuljka, što je Purple Guy. I posljednja dva easter egga koje sam uspio da pronađem, u sceni kada Mike ode u Parts and Service sobu, možemo vidjeti Sparky Kera, koji je, kao što sam već rekao, bio mit, i Shadow Freddyja. Vidimo da je Shadow Freddy po tome što je ljubičast, a i oko mu izgleda poprilično bijelo, tako da je definitivno Shadow Freddy, ali čuo sam da neki kažu da je gospodin Nilski konj. Šta vi mislite o ovom easter eggu?